Nataka kunena na Yesu, nataka kunena na Yesu, nataka kunena na Baba, moyo wangu pale. Nataka kunena na Mwokozi, haleluya. Nataka kunena na Yesu, nataka kunena na Yesu, moyo wangu. Nataka kunena na Yesu, nataka kunena na Yesu, nataka kunena na Baba. Karibuni sana. Welcome wapenzi watazamaji, karibu sana sigipindi kili tukulia lero cha tukireji daikanye ase chinsa isato chawa na magoroba ndoche ng'abantu abange sana bachakire goswa ase studio tutomere ujumbe yao ase comment totebi na kyokorokwa aende nga YouTube watete kurwa eyamase yemo chinse chiga chia abono magoroba iga Africa timanyeti asayo kebwaterete kurwa abwasore ebene chinse chia Michael na kirembuya mono naende asogochora Kisii Hot TV koba TV yao bwanchite kira chinse chia magoroba gochakira chinse isato buna botambe tokobera iga goika chinsa isano chia butuko baria mogenderete koba munayunte gwetera ase chigurupu chitu cha WhatsApp tobakirembuya mono nyasaye tigagendere kubasesenia bari mogenderete go support egepindi ekiga nyasaye tigaba mentere ase bikorwa nyasaye tigaba mentere bari mogotwakanire internet. God bless you so much. Baria mogotwakanire software. God bless you so much. Na baria mogenderete goto akanira ebyombo. We are buying cameras na good computers. Nyasaye tiga agendere kubasesenia chinse chiga chia abono magoroba chiri agorobire kaka isika igembura ya chakire gotonya kwake kwaka iga bosongo ukaranga na bera chigutwe nyinga ke igora kinirende onsi nyasaye homanyete ine abasacha bagusingo saba baramabira abasacha bagusi handonsi simondi gerete koru chinse chiga chia abono magoroba tiswali neri mubono butuko ine ngosaba mure amabera karamu amochire gose inumba chongumu yani ki die hard igakoba kebe liwe liwaro bia mana mashabiki esi comment ya iga ndoche nga ngoji kubandeli bagege kege sinini ngo post inde link yawo ABCDJ kama kawaida muna botambe no aramo 90. Thank you so much. Is a patriotic fan on this channel. Alex Maira ngumu sana kama utaki kana pole zako haya. Oya kurukwa job gichana kurwa Doha tuned in asante nyasago seseni. Nyamenge Kevin Joel it depends okay. Yobeshaye connected in kama kawaida ndechinsamo cha nyanguso no murugione Margaret Kerubo wikomo elio asante. Hera ni michieka, they have never asked for forgiveness. Okay. Yonda kurukwa Dolphini Kerandi awata it depends
Dekefa Kelvin watching from Ruai, Nairobi. Nitatoa nguvu wapi ya kuomba msamaha? Benny Christopher ng'agi Benny, karibu sana. Yaya P ababe sana. Wanaume wa Kisii matiri sacha ndireta tarigo wakachindo terote banonya pole kai abakungu marabaye neno bakungu marabaye neno mweneno agoteba ainene tebune gore okay tumanyiti cheni gope link moja gase studio Montevi. Join us via this link live in studio. Ndeto montaje hatu saberto ja kesho narra mashabiki amange sana ang'eire gotiririkaiga erinde ryo abasacha abagusino abara batatebe ng'a nara otebire ng'a I can't, yani ti ngosaba pi debiriro they never yaya bagotebe kerachire nenyama igosabira mabe bagotebe kerachire nenyama nesagasaga mogoroba igo asabira mabera taras matebe pole mami akanda ande gobuguria gasagasaga oreta mogoroba igo atebira pole okay. I'll post the link. Link nera nawekira bwasa comments. Taka mtu akuja tuombe. Just pray for us as we begin the show. Ntu anauchaka show without prayer. So if you can't be able to pray for us, get yombongi na soire ma magidubai. Dubai mbiyere. Ara tumetia barao barao singu sabara mabere kera bakodra magoso. I don't know how they treat their fiancés. I don't know. But then the route to akwanira bagusina ando to kwani gito mbato bwata bobe manyete enesa iga yaito mbato bwata bogeka to kwani gito nyato kuoma na tuoma na ndu. Okay, karibu sana. Link ya west comment. Link ndio kwa comments. Join us. Karibu sana kwa show. The link is here. Rosi Ndege tuned in. Okay, Rosi nga you tune kurwa mbia wata tabia sogo tune kurwa. That's when we know. Bernard Onyanja, forgiveness comes when I have received a salary. Haya, which salary? Musara kitata musara kiyo mine mumra musara kiyoyo hani wate pole kara kwanyoro musara ruriyoyo gusi twere sango which musara is this? Ani ngatingo te pole tumanyeti I don't know amasacha mo gusimura muri gote pole how what is it? Tari gote pole that now accurate. Bakweva batena sorry. Anita mbiore. Yande kabisa makangore. Yande bwirire buya. Yani ndo chokale gotoretera mang'ana mayauka. Amang'ana maronge. On point, right on time. Yani amang'ana ali awenret. Ase kenyoro. Uko tateba pole kwa bonire chinyoma. Hani. Mugusiate pole akukubulina igobono na bugereti gwe kiria gusena ikinyanchigiri aje ara kumiboli akumani bani zikerubo obenje nanye kumusaja mugusi yoko teba sorry bapwate metwe bisukari yani ebe tena pole ngokumio era ngongora muriga okay, this is serious. Connie Kerubo watching from Royal Park. Oyonga gerete Nairobi. Okay. Hey. Anyway, Adita, can you pray for us? Because now I wake up. Now you are the only bishop Bundojo Ikira. Yes, you just pray for us and then we kick off the show immediately. Haya, tusabe bano.
Amacheni tata Nyasaye twogokire mbiamono ase amarogoba eye, mbiamono ase rituko rigima gwatorendire, gwatoraire mpaka chinsa echi iga. Ki togochia gochaka eshow eye, tiga onyare gokoba na intwe, naki togochia gokora Jehova onyare gogotoraa kera ase ring'ana riria togochia gokwana amarogoba ya bono. Twasabera aywo amake gwetera ase erieta ria Kristo Mungu waitu. Amen. Amina. Hii nyama is here. Okay. Hii sacha rigusi yani ukuribwata redundant no mukungu ya logic yani tagoteba sirio teba ngegeko bakebe. Yani agosuka gochia gwakobori na igo bono ingi kwameni onye kogwete mbororo suka Yani aye baba ingi Leonida Nyabuto omusacha omugusi ase bamabera akonire takweba pi obi baba. Boniface Moimbo Amina haya hey awanekene ebyosiki bya Bosongo watching you live. Okay. Isacha ndira. Okay. Nyamaje mbiole. Mbeyano mwaga. Ya uto watete kurwa. Ndekoro Nairobi nsemo ya Nairobi West. Inge modero sabira mabera. Kera mwagosire. Njengo sabande. Nainde naberwa. oyinere byekangi gweterera okari gosaba. Omusacha omugusi. Ngakyogo chaka boro twange formula. Kaka sungura tabwate formula. Ngakyogo chaka. Porque si eres engañado. Wah. Yo no morembe. Otasabe tia mabera kwa mochire morembe toiyo. Ono endo gikoe kanyengora igore enda magoso kukwaya rorire. Watanga nyabere tinko irorera kuna twagatebire primary ngo mwalimu nyabere tinko irorera. Yes. Nderende kwaberwa. Kerende ndigama erienkete nene bwiko omundu otoge ng'ambu abeire. Naragoteba ng'a osaba mabera igo kwarorikanire omo sense. Mura. Oya kurukungoya. Omusacha omugusi asaba amabera igo tachiete bware. Okay. Anyway, funny Anita, last born karibu sana. Anita, abasacha bagusi to your experience, do they really say sorry? Akinako omusacha omugusi asabe au kubori naye mama ngusaba amabera. Usaye ningo. Ayenye koigwete na mbororo ng'abwa kong'entire mono. Abatari enda kugurire egento eki ng'akoretera yani aminete insori agoteira lakini tagotamuka rieta erio. Rieta erio ndikorumonu rimacha ndirumunuga aye rituko erio timaeti gose enkaji aete sawa. Yes. Lakini bosa igo buna are iga chene ng'a sorry ngokumiore okorigi okumi mogokumani. So igo ng'ara agenda arigie egento ekiao gicha tateba ng'a mami ng'abere yabere gobega. Gaki sorry ine nakiba traffic. Eyun yani timaeti naki ndagote iga. Lakini erieta sori ase omusacha omugusi. Riri omusacha omugusi. Timaeti gose na abundiri bachiete gokora amang'ana aria ande. Orekana batete na mogosaba amabera igo bono gwasirire. Mambi chiza kianda. Riri saa 9 riria atete guna bono giachire.
na sorry ekaenda. Hi, Kevin is here. Kelvin Kefa. Iko Network sorry, yake na yes. iko sorry ya gitu liria gitu moyuvu naka. Na sorry nere ga kumoyu. Nande goteba buna thank you na sorry is the same thing. Njiri kogenda se asomo gusi. Omonto getaga post somewhere. Agatebanga abasacha bagusi yani mba romantic okumubori ngaki nkoragero akubori ntaragire ti yani gongi nkori. Igona kikwateba. Yani mbali romantic kabisa paka kakiti yango 99 1% na bago appreciate nandi na bali romantic. Yes. Lakini abu 99% not unless huyo mtu ametoka outside Kisii. Oratarire orarire nkia bantu bandi bagokora naki bagotreat mukabo naki bagokora kiangu oyu nero bieko oratebe buna nyuma nabibwenete goteni na iga gose nabo mbwenete gokora iga. Lakini uri omenyete Gusii kuru Januari mpaka Januari no aiboreire no achiete cukuru no anyomete no akorete kiri gento itukundi iyo no saba gukurira itukundi aragoteina sorry na thank you. How do you perceive sorry from a man? How do you perceive it? Because basacha bande batebanga is a sign of yani akoranga is a sign of weakness gusayo akoranga na machaya. But as a woman, how do you perceive sorry from a man? Okay, wakati omuntu agoteiri sorry na ndagotei from the bottom of kutoka kwa hati yake ndani akwambie niko sorry. Hiyo ni it's just a kind of appreciation. Yani ameona ya kwamba unafaa yani there is that respect. Kuna kaheshima fulani kutoka kwako na kusema sorry, you don't pay anything and haikutolei chochote kwako. Sorry kwa mtu kama mimi sorry it means a lot. Yes. Kwa sababu hiyo ni kitendo umefanya. Yani umejirudia we mwenyewe ukona kwamba umekosa. Yes. You're supposed to say sorry. Ukisema sorry, hiyo kitu hata kama nilikuwa na roho chafu inaondoka. Hata kama nilikuwa na ile wazo mbaya kwako, wallahi itaenda na nitacheka ama nitasmile hata kasi kuwa na smile. Even if sitakuwa na smile saa hiyo lakini nitasmile ndani ya roho yangu, nitafurahia ya kwamba mtu ananijali na pia anaona kuwa mimi ni mtu wa maana kuambiwa pole. Unaona? So wakati unasema sorry, haiendi ati wewe ni mjinga ama ujielewi ama that is your weakness. No. Kusema pole ni hali moja ku appreciate mtu ama kuona huyo mtu ni wa dhamani ndani ya maisha yako. So you are supposed to yani yani kama kurudiana, yani kurudisha ile kitu ambayo ulikuwa umepoteza. Unaona? So sorry is like kurudisha ile kitu ambayo utakuwa umepoteza. Yeah. Thank you so much. Last born. Abasacha bagusingo te babale ngabere. Sam. Nabakesanura nyore bagote babire lakini abange bagote biswagi tanda wonge nalino kukwabira. Wow. Oyo korire. Kai. Boniate again. So you mean
Agote ayerera. Ayerera ko tumantabu. Ayerera ko turuguru. Ina rosori yaye. Kera otebiri go e wonu manyana na Didiare wasine kwenda igoro yani na noroje. Ndago tena mam I'm sorry. Hiyo tu. Lakini ya kwambia tu hivi kindoji kaki mbake wakati risonye usina baruya usina bakuri na obara gotebi so lakini abagusi. Alkia ya piaro. Yes. Abagusi abasacha ya piani resi kwara gotebo usina bakungu metaba abakungu bale babwate chinkoro chiokwa chigoteba I'm sorry forgive me lakini abasacha basacha murusiri suruari inero suri yae kwisha mama niko kwisha ke shem mbiyore inero suri yando mwaga nga ye goto bwate te ko yande aye network ya moto ke aye last bone toke darre yani metomo Ikina kieke na bono. Hiyo ndio sori ya Mkisii. Unajua mtu akikwambia sori haimaanishi unaona igo kwa shiro musacha kwa mwiriro mukungo no. Sori haimaanishi hivyo. Sori ine njere ya muyogo esomi gusine njere ya muyogo somi no na abana baino. Konye mwagosanire tebani I'm sorry baba I'm sorry mama I'm sorry hivyo tu. Hivyo imaanishi nabono kwaroka no muriri gose kwaba buna nini no neba kore gose netachiri neba kore woti sorry imeokoa watu wengi kabisa na bakonyora muntu gose okutachire gose muntu orisiri gose ne bituma byago sana wakisi babwate chinkoro chire bwango sana omuntu akonyora orisi gose ne ng'ombe ya butoire tari akwanye butori ne ng'ombe ya butora engori yachire yarire gose ne bituma yachire yarire gose ne ritoke yasarire gose nkende bono mwasaka ni redio manawu mwasaka ni kuramana egente ikwanda sirori tu sirori teba ka kincheti namanyete ngabere gose tokora iganaiga simbo kuramana gotebani komanya konyora muntu gose okutachire nya gotira kwanya atro chinangwetande ifo tu ani muntu kumanya goteina pole pasi bono pasi ninki na pole pasi hivyo yani bakaliri nane nche kubedhi abantu bari babwate respect neba kwagosira sinini muntu agoteba msuri oya mwenye ninche ngotemwa ki sawa nimekusamea mete nowadays yokonyoro kokore gente kisinini toramanyeri mambi yes omuntu abe nabeire ekikubekana nyareba ogera no ikobono mbia abantu wajifunze kusema sorry wajifunze kunyamaza mambinga hata kama umetendewa kifipi ni kufumilia na kusema sorry pole samahani hivyo tu wow shemo ndieki kwagura mangana last boni akonire ano musacho musi amangana ana ekene mbia mbiro mwana yu last boni mbia ngitaka ukwana sinse ikeira ro no meta abantu muna tutakire tu tomenye na tutakire tomenye style ngamle yu kara watu yu muntu pole gotali kwa gosa na wagorra magoso na kia magoso capacity ngane na kia bwate na wokomote ipole nyine anyo kwa gosa sa na wokomote biaro kwa gosi ngabere ngateba pole gotali kwa banda mind yewa no ndia ta sola gotabio kuswati sola wa magoso ta yanje na ese saidia ndo igana bogosaba mabera nabogosa bamabere amagoso kulingana n'amagoso wikotera nabogosa bamabere aroko mumboy yewa jara di mangera mbiyore mbiyande ngaya oto bwate ko gomba bwate ko Mombasa Mombasa mbiyere liberera
bwate siku ici tibwatiberera muna kare yagatwarire na benga gusi kidogo tu. Bono proceed. Njege ntunda nyare goteba ngire kieke. Ekere buna inje na mwariganire Krista beire ime yane. Ekere magoso tindikorora bobe gosaba omong'ina one ng'omong'ina pore ase nakogoseire gose ase nakorire bobe. Inje egente ngogekora ndi naende ngosaba ndokwabera ase nagosire. Terimo chando ekere wakati mwingine ekero okonyora abantu mbaroma etagochikora ng'aka gosaba okwabera igo omusubati obeire omonene ero oiranire ense. Lakini ekere tumanyete ng'a ekere tore muna yani ekero Kristo are ime yawe igo omanyete ng'a kigwanisio oyo maimokire igoro gose oyo mwensi moimoke igoro itekoba enyomba goika omonto neba omosacha onye omosubati oimokire igoro goika oirane ense erinde oturise ekere gwaturisire bono amagoso moja gosuise ekere muri no mogoke ekere bone mokoragera emesa muri buya nari mogwanza kuborani ng'a nki gose kiabete kwanyora amang'ana anyare koba gakoba amaya lakini toikera ase ng'anje tingonyara gwanchirana naye kwago turakore bobe ase Nyasaye. Simine yangu gose ego vibrate gesa kwe. Komesa maisha igoro Jared. Ngoyo. Jared yo korane ya kare go vibrate okay. Haya. Jared bado unanipa okay, Jared ya network ya mubutokeire. Osoro to anito kare kwa. Ndona dio wande nga ninje esimie kale kolera. Jared. Ni a Jared yari ngakoranga njagwa to muchando mokeigo. Osoro to mzenia watanga sorry okunoko omukungu omotwe. Haya, we Boniface Moimbo wengine wasemi sorry direct but anakufanyia kitu different to make you happy. Yes. Waeza pikiwa upate nguo ama ka chocolate jamani. Yes, so I don't know. Usege koro tekenya. I don't know. So as a sign of appreciation. Rona dingo teba yes. Na kimogo teba mbia mole. Biatole. Na iguru na roli omo jadara lakini elieta lio kanago saborusi next time. Elieta Kisii. Abnekene na tarusi. Next time mabe Kenya mira. No. Karante mbatebi point. Yes, Karante mbatebi reason. Ekero teba Kisii Men. It discriminates the tribe Kisiis. Yes, if you say, do men say sorry, that is now good. Because if you want people to come and contribute perfectly in the show, especially men, don't use the word Kisii or Luya or whatever tribe. Yeah, it will show negatively to the tribe of Kisiis that Kisii men never say sorry. So if I'm a bachelor, I'm looking for a lady to marry, not a Kisii. Yet in the mind, the Kisii hot news said Kisii men never say sorry. This lady will never agree to me. She will never say yes. Okay. Yes. So that is the reason I'm urging, please, in the next shows, please don't say to Kisii, don't put the word tribe there. Better be general.
it's a suggestion we receive from fans. Vasaja bagusia marusa wa maavira, and we need to ask ourselves here. Okay. Yeah. Ni sawa, but let it be a general question. Yeah, let it be a general question. You know, we have professionalism that we have to safeguard. Also, the reputation of. Sometimes you don't do exactly what fans say. Also, you have a reputation to guard. Okay, now let me contribute. Yes. Sorry for rectifying. Yes. So, let's proceed. Is in order. I'm just generalizing. I'm not responding as a Kisii man. I'm responding as a man who was created by God. Yeah. So this word, sorry, it is being misused by men. Yeah. You know, this kind of thing that even the Bible says man is the head of the family. It does not mean that you are head even to talking, that you can monopolize your wife, that because you are head now the wife cannot ask me to say sorry, or does any afai kuambiwa sorry. Erieta sorry na wira ko yaro kanne erieta lisimi lakini erieta ya maana sana and what a very important meaning in the life of somebody, especially in relationships. Me nilijizoesha kusema sorry before I do something. For example, unaweza kuwa sasa unaona kama kwa ofisi kuna manager, kuna manager akona a separate office. He doesn't deal with us office, right? So sometimes I might be doing something in a hurry. I enter, I start talking without even saying, excuse me, sir. Maybe on a phone. Yeah. You see, I'm just using an example. Maybe the boss was on a phone, and there's like a quick one. I want it quick. So nimeenda baada ya kuji-excuse, ninafanya nini? Ninaanza kuongea, but in like a second I realize I'm messing. I always say sorry sir for interrupting, you know. Even to my wife, because this kuzoea kusema sorry to my colleagues, to my boss, sorry nimezoea. Unapatana nimeongea kitu nikimwangalia facial expressions, nikiona, unajua mtu umeishi na yeye unajuanga at what point anaanza kukasirika. So I realize huyu mtu in the next few minutes anaenda kuripuka narudingi na hii kitu sorry with all the sweetest words. Sijakosea, lakini nimerealize ndio huyu anaenda kukasirika. Namwambianga sorry, I don't want to say the word I use, either sweetie or honey, whatever that you use, whatever that you use. But mine, I have my own that is only confidential between me and my wife. Sorry, whatever you use, sweetie, honey, hata unaweza muita, sorry, Anita, whatever you like, whatever she likes. Yeah, this hii kitu haitakurudisha chini ati wewe ni Ronald unaambia bibi ati sorry. In fact, hii kitu men should style up. Yeah, men should style up in all ways. The word sorry is powerful, but it does not diminish you. It does not lower your self-esteem. In fact, it is raising your esteem. Yes. Because the more decent you want to be, you must also try to be decent in the way you talk. You must exercise decency from the way you talk and the emotions of somebody. You have to learn that your partner. You must know the IQ, the IQ and AQ. How do you the EQ? EQ and IQ, emotional quotient and intelligence quotient. You must match them and know how you can handle your partner emotionally
and intelligently. So the IQ and the EQ should also balance, because this is your lifetime partner. You don't have to discriminate because she's a lady. Yeah. So this thing, whether Kikuyu, whether all men, the title remains you are a man. And it is not only kisses. Yeah. It is all men. Is a generally all men, they have this notion that they will never say sorry. Hiyo ni kitu iko. Sababu ukiona mtu akona shida ya kusema sorry, ni mtu akona majivuno, pride. Yani umuntu aigeta siget abantu mbano maite, for example, abantu mbali okonya kuli sababu vile amejulikana. Yes. Yeah? Vile amejulikana unapata hataki kuonekana huko chini. Ana gari lakini utamuonanga anaendesha gari. Na kwambia ni yake. Yeah, ni yake. Na kumbe amekomboa na kuna deni. Yeah? So watu kama hao ni kiburi imewaweka hapo. So kwa macho wao wengine wanaonekana ni watu wakubwa sana. So that is the same thing wanaume nao wamejiweka huko juu. Yeah? Mwanaume Yesu ni mwanaume, that is the fact. You are the head of the family, the head of the wife, that is the fact. But you have to be held intelligently. Oh, likono nkoli yaikira Walter. How are you? Nani wete moli? Karanga chia fonijia. Waldo kwe gure boli. Tani wete. Aye, Walter likono nke lina gona. Meaning the word rikonongo. Tiganda arabasugiria tiganga atiri mitambo fundi wa mitambo kaka Sungura. Yes. No. Mwigore kanisa iguraria. Mwigore kanisa mambingo chande. Irona dikarati huyo ndara Roma kwani. Relax. Yes. Motevi ati kundu mingana yo tiganda Roma kwani wa. Yes. Kara kirango rena twakuigure mono tigatora igwa ngugorta. Yes. Ai, tiganda tiapo nongo kwani nyumudra mbole maswali ya mangerona dibwiri. Bwiri. Onorende nago kire in fact ko chaga. Especially yemwe igwire nyia. Yes. Emo kunyoganga Kisii hot news. Ase bi walker. Morero. In fact ingwoka bire ase ngincho inakumirie nakumirwa abani tinjira bakari kwane kirama ngana. Ndanikirira bado nalinchageti. Anita wate kirote birenga babo kaka Sungura. Namba kwe babo tebenga pole. Akia tebe iga yani igota chiet nya roche. Sakota tisa chabutuku. Osurta goteba pole. Yani atebe igobon likiabuga. Rona dita goteba pole. Yenche mbaka antebe. Na inde na kiek na go kwanera. Lakini kolengana na Anita no muswati geturwa ogunga rusty boni. Ibate banga musacha mugusi umatiga Ronald aigwache kwataka go generalize. Kolengana na barabwinjira bacha. Ibasambuli tu musacha mugusi dada. Abne kene. Mateka bako tebanga musacha mugusita manyigo tebanga pole. Yani umuntu ratebe 1% out of 100 in 1%. Anita. Gusi yuri mono guze mbukamba. Ali bugusi nande nkorete mbake nyumbani. Tiga Anita ga kirindi tiga dara teba 1% yeyugwa tebi. Inche
na Ronald nonde igano na kakachungura ntuntore imengura teba tore pora singi Einer 1%. Einer 1%. Njengo kwa nande. Bas. Bueno. Anita ina actually tinga aba sacha aba gusi iparo bamanyite the meaning of the word sorry. 1%. That 99. That 1% in fact inere iyo egwata maskani eragere ebyetali omusacho mu busirisiku. Tigatora tema. Tema charity. Lakini tigatotebe iganga hii dunia we have different kind of people. And their reasoning are differently. Abasacha mbale okonyoranga ebabuate yani timaitinga ibasome du umaite kale in fact okeromo kugenda sabagaka abako batenga kale mugaka nonye niriri gataka yeri ngaga kuyeriri nubuso barara so antumpo kinderete ebintebi bene bamanye koranga nonye na so mukungu taisa inyugo kwana so musacha so na gosa na raro setepi ta kwiva tebe soli lakini nabako genda elindi bweba magosa ali maoja okwebereri buye gero muregeta una rati ponia teba igobano toroti na wachire raini yaito lakini inaanza kudevina abantu tubwate bali kitofauti but this generation yenye tumefika saizi Anita, I'm telling you this, never ningo umusajo nyogo sirengo de baiso asinge njuna odise tubwate abasubati muna inuchi don't care if we don't say sorry mabina mabiende wasokira akresiko wakaisiko so nandi tuangire goso asebu kuimesana kertu angire goso asebu kuimesana ndo madenga when you humble yourself everything will work. So we need to be sorry where necessary and we need to act where necessary. Abuna baka abagusigo saba gusingo kwanera mbalize keru akora magoso na wao konyoroze nyimbo bagu atibuwa keru bakora magoso nabo tokwerelinga sorry lakini bali bagutinda barabu sorry bagu ati bali bagutinda naro utali gotinda oyo tali gotinda bwe generation yena ndo nya tali goteba sorry oino oliota na kwanza obu atibu yokonyora wana familia ya tali gotinena na ri konongo aye Elieterio kononge na heteronadi asinye yebidebere bitatu ri konongo no umuntu geteli mayu teli mayu na ni akira in fact nabutura transfer nga likononge tolibeka to musacho olyo okora magoso tango de basoli nabutoko libeka na ande so in fact sorry is the key to everything to work out in a very good way. Abasaja bagusi tigaga kirende lakini ntosikire Anita naito kuna kutubekera ntosikire kera abasaja bagusi basikire bono ino mote magotoa kidole na litoko mara kidogo bake nje bado tinda ba kidole mpaka ndole okay nje bado alright nje bado tinda ba kidole ntobwate 10,000 watts 10,000 watts nara ngage motuli Diamo biatole nga yugo tubwata kurwa
ntegera tamangana sora kwa na wa makong na ikulo di kono nko indegani. But I want to say this. Whatever, I'm sorry, is not a weakness. Whatever, I'm sorry. Once done something that your conscience starts telling us was not right to do. Whatever, sorry, you don't lose anything, but it makes you stronger and more responsible. The idea we see Vasajo very stubborn in whatever, sorry, I really don't think so. Those days I go and I see that a man cannot ask forgiveness to us. Then those days I go on world take out. So for the purpose of family working no mondo working or more responsible and the signs of maturity is when you acknowledge that you have done some mistake. When the president apologize to the nation, the president apologize to 40-something million people. I'm on your main individual. I ain't going to take a tanga mono that your wife that you are sorry. I'm going to go and get a roll like give us a jack of a chaquera. I'm sorry, is it a big deal? So I advocate for a family where people communicate well, where people share challenges, where people appreciate one another. At the same time, where we accept where we have done mistakes. Yes. They got to make people. They got to make. Osaja bolito buate imeito mbego trua. But kuoma nyomba yoko ngeke got tipa wakoli also you cannot say sorry. To me, I don't think that is wise. So I'm of the opinion you got this few thing. I'm a really man. No, we acknowledge check we accepting and you apologize and you move on. That is a real man. Kabis, Thank you. That's what I feel I should share today. Okay. Getting a good No, where the Israel Bia kabisa tiganda kwanya Walter na kibono aye ikiamo mangeti umbongi na kioverele wao bia Evanson Muturi karibu Evans Muturi na tiganda kwani na ate kote karibu nchena re kote aba thank you Abasacha bagusingo apologize bali they do apologize lakini bali kwa in different ways jerakieti maybe ba kote yako soke kote yomate na soke egoti na tiga nyomba abu egento getengera ororo ali ndiama to koge tiga kote egoti na tiga nyomba abu egento ngera ororo check wose kwa motebe tino tete egento gete ocha na kero kimaro. So they apologize. Kanto sote ngamba ku apologize. Tote aberende babwate kiburi eli montata apologize yako tenga sorry. The exact word but you apologize but in different ways. Une eli montara akoletera gazawadi usako nyori ngwa sabete gento gete akoletera gituko lyama etenga lero ninka gosete eli atulize kwerenderi and neutralize liberera. Igonje nalo tenga ku apologize but in a different way. Igonje nalo kubasabalende. Pole mochake akora wasibate toka ito modo tai pole straight eli de tuabini. Yeah, that's it. Modo tai rende pole straight. Na ditoko ranga ku apologize lakini according to me metengo apologize but in different way. Amen. Tiango mente ka bumbongi. Yes, Ronan. Okay. Kobono tianda atebega. Umaite when somebody montago tigere zawadi. Ya. Ikira kogo serete.
Nelina kia kuwekile akili yao apologize. Yes, amnaweza kuwa apologize, but that is not an apology. An apology, you must say apology. You must apologize by talking. You must say sorry, or whatever words you use to show that you are apologizing. If you apologize, sorry. There are two things the word sorry does to these two people. The two things this word puts into the mind of these people. One, it brings comfort. Two, this word sorry, it improves the dignity. It restores the dignity of the person that was hurt. Kama umekosea mtu, huyu mtu ameona huyu mbona amenikosea hivi, anajiona mtu mchunya sana, mtu msiri sana, mtu yani afai kwa hata wengine wanaweza jiua, for example, yani anajiona is not valuable. In so doing, you find that the dignity of this person has been lowered. But when you say sorry, you are restoring the dignity, the human dignity of this person that was hurt. At the same time, it is increasing your self-esteem as the person who said, I'm very sorry. So this word sorry, it is very important. It brings comfort between the two people. Now it restores the dignity of the person that was hurt, and restored or increases the self-esteem of this person who said sorry. So you go to have sorry get your bongi. It must be pronounced by word, not by show, not by whatever. That comes. There's a word okay, namaliza. Hiyo zawadi inafaa ikuwe after the word sorry, or after an apology, ili kuhakikisha, yani is like now confirming I truly said sorry. Genda sekoti aliyorusi gentokero. After saying after apologizing. And this contemporary world, umuntu tego teba solia somo kungoe, una volta aliete liave kali kononko tigato baroke liete. Yeah. Yes. Igo bono geti gendera. You know, amani is amani. Ronald, umusacha no musacha. And umusacha no what the pride yao. Pride getenga. Yani na kingo chakotemu. Na kingo chakotemu kungu ngabole. So, one Friday mo wate okoranga ni soko mate ibore ngonchayare usenko rarenga I'm not man enough. One of Friday mo wate na rabo no yomonto ogotumia actions. But the action speaks louder than words. One kero korango mosacho yo after ngore ile gento gete ngore arafu baadaye ile to karukaga bribe hapo. That's better. Kwanza ile vitu anjete. That's what we like most. But hiyo inafaa ikuje baada ya kukuambia mke wangu nimekukosea. Sorry. Sasa hiyo ndio ngumu yenye amwezi kafanya. Hiyo ni ngumu kweli. It's hard for you as men. So lakini hata bana ati abantu ku apologize very as men but through action. By the way, me, I'm supporting Getty, and this is what most men do. A man will come to say sorry. Wakati ameenda ameacha kitu venye Getty anasema, anaacha kitu mahali fulani, alafu anamset, akimset ili Getty akienda kuchukua huko, yani there's a man who wants to capture the mind of a woman before comes to apologize. This is what Getty wants to put across. And that technique is so romantic also. Because when you go and they come back, you are going to start by maybe coercing this woman, and then you will end up saying sorry for what I did. Na wanawake wengi wanachukua hiyo kitu kuwa ni romantic na ni tamu. Yeah.
Walter, let me ask you a question. Sure. In your own opinion, do you think so many marriages are very broken because you musacha angetaka pole? Exactly. Many and many. I can agree with that. That's why I say that actually in this generation, if there is a man who doesn't know the meaning of the word sorry, then his marriage can't work properly and they can't stand at all. Because they just put themselves first and they don't consider their wives. If you don't consider your wife, actually, your wife can't be in good moods with you in the house. He can't be doing even the course akiwa na amani. So if you just ignore the word sorry, by the way, ebintu nebinge birasaleke kakasumbura mwago ebintu binge kandi bichangie mpaka nonya mukaawo asoke guru nyombe yime asinye ncho tuko ndio naona elimo kwa na accepting na kuna mahali unafanya makosa. Unakosea. And that is how marriage actually zinakuanga zina break. Yeah. Okay, just a minute. I want to read some comments here. Geoffrey Oyati, awatabanga siwezi sema sorry, please. Kwanza viboko vitembee. Hata wakati umekosea. Viboko zinatembea na wakati amefanya makosa. Okay. Felicitas Yomari, Ronald, si lazima uambie no sorry kwa action inatosha. Okay. Felicitas here and accept kwamba even actions can be a sign of apology. Triza Onyari, as much as our Kisii men are full of anger, at times they do lower their ego and say sorry. Some can't tell it directly, but do it in actions. We still do have romantic men in our Kisii community. Yes, I agree with that comment. Yes. Okay. Sure. James Ouya, nara ugo protesting aliyeteriri konongoria mogechire. Yes, na buli komogeche asinye njo. Yes. In fact, abasacha bali batali go tumiza their responsibilities in their families. They're supposed to be called Konongo. Yeah. Wow, thank you. Teresia, ngakikwabe kesunta imega. How are you? Pindi kesunta ime. Okay, karibu sana. Soa seke na toka na bia. Soa bravu. Kimore. Kimore. Bia tole. Biamono Teresa. Sorry. What? Ay, Teresa internet ikaranso be settled. Yes, karibu. Wairire. Ose mwanzi na masacha bagusimule. Mwanya kote bapole. Ngote bata mara 100 mpaka ngitaberu. But it's nice. Asante sana. It's a nice topic. One thing I can say is like abasacha baitombare romantic. Some. Mbaro bagote bapole, but only a keen woman okobaya no kina so musacho na bakumanya na kyo musacha ate bapole. Not every man asaba sacha beto bagusita rikero montogo okoro wa pride ya go say ego. Acha gote bapole. Because of the level of anger ba mobuate, inomwensi na bagusi mobuate. So injemuna akini umani maitanga yo musacho ne ni maitetabu ati potential yo gote bapole, but through an action na boli moiga go tandugere usangorere kende iga in a way of saying sorry. But the pride I tell you more sorry, I am sorry. It's very hard. Yes. But yes, we do have romantic men in Kisii who can say the word I am sorry. That's all I can say. Yeah, only a teen woman.
Wori tano gende kuruga gotebi umusubati pole. Bono. Yes. Obu ateke burugo. Ntoeriko. Yes. Aye. Yanda batebi. Kwanza okuruga negento kiama eke okuruga negento mukungu arago sikemirere. Like my case, lakini okuruga kolinche bwekanye obete nakirero ya tigankoro serie ndagera. Ayo okuruga kolinte ebintu nabona rose ndagera no. There must be a difference. Okuruga kolini voluntarily. Especially osebono nese biashara aliale ochire nyomba onyole kwa morose iri ndagere ere maiti garwe biashara gamnyogete naki akimugaka nyombali abana mbara aragire tiganda mnyoka ndosi ya oje arafu amanye gocha embere ya chitenero yonsi onyoli ukorosi ndagere amaye konyoro orose tibiyuga kume kabuye mesa okoma debi genda hata maybe ajui. Unajua nakimbianga kichwa kwanza, sijui anaangalia watoto ampe sijui what aende aoge, sijui anatafuta kikapu aende kununua mboga. You see that actions. So wewe unaona anateseka kutafuta hizo vitu, namwambia hebu kuja kaa kwa meza kwanza. Anaona tumetengeneza food. Hiyo siku utapewa kisingine yenye hujawahi ona. Mwanamke, if you volunteer yourself to do her activities, the activities that are meant for her, yeah, hata yeye mwenyewe anajua hii bwanangu si bwanangu anafaa kufanya, ile respect atakupea. Jared Mangera akona point. Jared Mangera akona point, maybe anataka kufanya Ronald. Yes, Jared, before ntararete manye nsubati nera before ntaramoreta ndochenga Jared Mangera nabwate ngana. Nainjeke ntona nyara koma ngoteba ngeringa gi kwanza tigana mokwani gordos gorda biyamono Jared gorda uyane again tonje nanya ngoteba neke goika induna basaja tuanjira neto tebe ngagi goteba sorry tari omotwe ese nyumba no goteba sorry na bakogendera ko musita se nyumba naende ekero gwatebire sorry igentonge ngeringa nyomba muna gwakororite ndio ndigosuka gose kwako yani ke korwa sore kere gento nongira sore lakini no koro obwanja nimbura ase nyomba igo muna basaja tigome koteba mbia yani goteba sore kere nagosire onyomongi nogosire neranjira ne goteba mbia mono enyomba igoturamenye tule no mogoko kabisa lakini kera yo mali ke tio yonde autigo yo musubati hata itiko teba sore lakini ate to mwana umate besore na gwaro na magoso igo sote tigato somane tumanya ngagi togo menyase nyomba na ngagi gwantani bako base nyomba Omuntu nare just a minute omuntu naro this one what kelele from the background onyo muntu ka ukwana ngena sore arono Jared Jared there's somebody who is muntu naro ukwana papa anatumia simu nyuma yake. Yes, okay. Papa antivirus yole antivirus nando jire mumaetaka muraga ando jira okay ngoma leta nembe mumanyere ningo okay antivirus kweli amevaa nere ni antivirus network ya mama chira amonye nzubati karibu nakiboirema naiguru muchatara no muyalero nguya hello yes mzuri kai kwara limie mic ya Ronald akiorega haya tojibono haya let's proceed nare kotebanga
umuchatara mwaretire n'umuya. Yes. Ase ng'encho ng'ekera abantu baigwanaine nyomba goika basabane amabere gose omonto goika atebe ng'a sorry nagosire onye nacha nakinyurire bakasaba amabere neba omogaka ekere moigwanaine tari ekere motaigwanaine aria omonto arache na obwenenu naki nki bono agontebia bono ning'enda kinyurire lakini ekere moigwanaine nyomba omonto ekere akorire amakosa mpaka agende aikaranse nabo aragechi abimbere kinya omweri oyo acha aikaranse agotebia naki ng'ina baba nagosa pore nanyurirwe ase nagenda naenda nanyoru gose na chigari chiarenge chia munchera nanyurwa. Yes. Asaba amabera igo musacha gosaba amabera bosacha mborahera nande nebwenerete abanto ekere moigwanane mwasaba na amabera na kere egento mogokora nonye oyo okogoreire gose kwagoreirwe yanga teba asante gose gwakoreirwe kende eki yatebia omonto asante tebi mogaka asante omogaka one nabo agotebia asante onye kwamogoreire kende gose kwamogokire na kende gwakorire. Obwo nabwo obwanchani bore nyomba bore ase abanto babere. Nchera mondo ochiigwa ng'a kera omonto goika ekei asaba amabera. Okay, Getty, I think Getty is speaking. Unmute your mic, Getty. Getty, I think your mic is off. Stile gento bateva. Aba swat je tidi kumanya kitogo chitwata. Muswat nara nyoro kwate musacho gusaba mabera. Nadi kwa rango musacho iga kali musacho kama romno mupu. Yes. By the way, nada muswati mane bagwate badi monta watu musacho kumte I'm sorry olera oitita. Lakini muswati nado takumenya muswati bandi kumusacho noro cho gusaba mabera. Naisa ile kusonga komoro kya machai. So, ekina kinkora sometimes chero sacha bantu bakora rari na ki at least timbia ni saba whether actions timba sago tumeka wati esenge njilanda baswati owo chikaro musaje nga taisa ini gango mukungu bono na chaka ni saba mabere so egento giogo kumingere mutaramanya bakungu naye wasokie chiria nyumba abakungu bandi baje kumanya ng'aki musacho onkorera arekera agosaba amabere ng'orenge nyomba ekera ari gosaba amabere gose naye kwarenge nere. Yes. Abakungu ninga twitire n'omunu kwanda batemuka omwami emonyezi bad irorera igabo Nero nakarore monyo nkonyerwa gose Facebook. Quiero que money swat. Esa I think you okay money sacha man. Amane ya bidigandara yo so eke na ngobate. Mwagamba nyumba ndege kina kiange teguruka. Tari ngabono nje none kana ari ngomwana. Kumuiseke yani. Nange tege kuminyo kibigana yani mwagamba ndoro musacho nyumba. Kwamenyekari bakahamura bamwabo musacho ncho musacho na jari kongorere yanga bana kira kugora gose nayo umuntu wana yakogorera ona ataje abagorere bonse no chubate babate birimba nago sibiriti chisani nyumba ngibona kyaba kono gose bana ende bago kunya komosegerera sikabona kibona yo ngo mukungu gambire no mukungu naye wasokie siri ya okurumwao igaba kungu ejiko yo bwatu musacho ye tigange jike arengereria mangano yo musacho ye takona kotebate bya abantu nje bindombira matengo kiriro moyo ne ka timanyiti nje bindombira ta kwa na saba batugutarana ba and te turandi virus iri bagakoranga oralire manyana netu akemu cyane aba mbia muriga okay engane yumwa kwanire yankunire sana paka nasunyira chitoro cyamburire nengira buka comment yes omokungu ometo umusacha rero mutubwe nyumba abakungu basukuisi timanye timbanga abakungu bali bakare abakungu basukuisi ko chikokora ligoso oseri ligoso lya balisi nini ligoso kwa nyoro kwa gosi rakeigo kwa bugo musaba mabera lakini omyo mutupa
Wanso bwenenu. So njetindo chigenta ati mokungu na bantu kusaba mabera, amokungu abana ta onywe na lyate korore tabyembe. Advisors. Kaiso na nkumanya asole kanga nabona ko bagochi asole ogosome. Tigakuane, gendera. Ya. Omokungu tiabate abakungu ba squeeze mbaga abakungu bakare. Omokungu akori goso, oso gwakoro omokungu ligoso. Webo chikoterio motebia ya bebu na chigo kora ikaga kinga bere. Niga kwene no motupa. Uja kabono ko wikaiti omokungu wikaso meru neba. Oino mokungu moliri. Antivirus. Hai yangu ya mwangine. Network ya mwangire. Kwa bali omokungu tigagoswe. Oyo iranire. Yes, antivirus. Aye, yangire. agoswe inkyako goswa kwani obeire ngoko. Oyo. Antivirus. Tebanga mama sase. Tigango boli swali. Antivirus ye namba yangu tumire bundles na iguro kukwana buyake igo. Karatiga. Antivirus tiganda ko boli. Nkare kwanyu ameto mungi no myakere ngabwata. Tigara tomeru bundles na liata hang. Ye namba yangu tumire bundles. Tigara tomeru bundles ta basa ko hang. Oyo ara garang sarang sense bon na nanta ko sarang sense. To kwana mangana bono. Kakasungura Tome namba. Antivirus, nimbuat antivirus. Ella mbuata ngomo. Bas. Gendera. Namutomeire bono iga gendera ne ronde kumutomera. Ai motomere nge kwerende ye bando. Tie ukwane nyi. Mayo ko boli diswa. Mukwane. Bon. Abona isara incidents. Kakasungura kwanyoli. Ngoko ai in a very short while. Na ringa ndata kor. Ai gendera kwana. Mano mito Ronaldi. Tiga bono eran tebe kana ande ngte ko konya basacha bozipi abagusi. Umusacho mugusi goikabwenene. Aje baba. Umusacho mugusi goikoga se mukao amanyina ino mutuwe nyumba. Lero mo rusinde lieta anti atigale na virus. Bueno, gendera Ronald. Era na wangu ngedoko bako. Ekero musacho mugusioro musacha. Okwakora ligoso se gwateriga usebona muna tuteba bona igomanyite abasacha gwiko twara abakungu no babere batatoiga. Ogwateria mukao kubwata. Webo sabama biraye gwasaria because omukungu ari sikwene na nyumba okobotanira mabase matari aye. Njetiko ukane. Igo nari gwakonyire enyomo yawo. So umusacho omugusi to saba mabera naende igo nari umusacho ro omugusi mukwa gwara mogosa. Yes. Nje ina nda kwane point timbati akegera masasa na yita bana baitocha kobebereri abakwenena baso bukaiti banse ubo ebitore binge we ko muso bataba kusaba mabera. Todo stage. Kando siega ndata koja todo stage. Okay. Gendera kwana. Aya. Gendera kwana yo no ero robot triaro na yo goto robot. Yes. Naendo mokungu kagosire. Tutaba no mokungu agosa. Mokungu ekerwa mogosire goikomo gose. Goikomo gose ne chisrapu ibere eline mambite irore ligoso. Tori uko abuso mata ibe na kiaya goikomo gose ne chisrapu ibere. Yes. Baba.
Yani ung'ake bono ena liwanta ina suka. Bono. Oyo musacha abo message yasoire. Message yabo n'umunyetanga ariko batatonyora ba. I think yasoire lakini umete sieta tista igete. Chiko batanyora ya sari. Ya. Check later. Ngoja kiona later. Nabora nyote na asora lakini bando sijasoire. Biamono. Gendra mano kuano kalia mangano. Gendra mano ganya maswali. Okay. Bono maswali mukoleta muri. Bono musacho mugusi tari musacha rende kabirende yonse. Bono kukwano musacho mugusi babo mumanyi babo ndieki babo boss. Umusacho nye kwagosa tatebo kwagosa gwachiko kare igosoriga kumukao ukobwata. Egente getangani okoragosa mukao amanyene yarubwata magoso. Kaitata. Omotebi nayo kogere binte byaba. Ekarugucha komwebereri. Kajoi amoboli swali. Kajoi taraja atimukoli. Aya antivirus. Akera kwagocire kwajire kunyurire. Nando okoranga ekera ngukoigora nando okoranga akuru tata. Ikango wasanga buno bubwanjani because okomboli buno bubwanjani bumugusi. Ubuno bubwanjani bumugusi. Nakiba tena muri romantic. Romantic eto romantic kiasi boliri. Tari romantic pake bintu biro bibya gosoliga komnyokaniga para. Antivirus kora tiganda kubona. Aya antivirus. Wono tiganda kubona naye kwanyuru ubwata magoso. Nande bono ngokuborine nakimwa ng'aikwa chereru galero ng'akibwa chereru nande nechindogo to. Bono okomboli bunangu metejo mutu wenyombo metatru musaja. Kona. Aya. Okomboli ndiri swali. Kajoi namba okomboli swali. Tiganda alprepare weapon yani okomboli ni swali alafu omoyo manya tukiri swali kwa prepare. Okay. Just a minute. Kajoi yoikire. Just a minute. Tiganke beke gwasiganga umwana ya antivirus yo minto nabwate YouTube channel ya gokorera ebintu igobono tokurwa muri YouTube antivirus gake mu subscribe to support umwana yo minto amashabiki aito anyaigura. Yes, amashabiki alio ora wikiri badi 5 nganyesa aja kajoi karakira nkoreta na mbeo karakira. Antivirus by the way is a comedian. Naende gabwate ibintu ebiya echannel yaye buno mukuru wa muyirire buya na mokorango mumuro nabwate mere magokora subscribe kotirimbo tukwake check asante biya bono mboli swali nalio antivirus bono mukubwa wanza nda kora manya nonyo mete nje ni bwato mugungu umanyekanete kirasi. Okay. Kalio meso si meme. Aye. Adivaya. Aye, tigatua lijonye do wa. Yesa ga to kwana serious ni na bana ba mintongo konya na inua majuma ni unungo konya bwana. Okay, sawa. Bono mi tiganko boliri swali. Nande no mokire story. No mokire story. No bwate no mokire story. No bwate buku. Ebuku ya batamba lakini ni na bongo okay, bono tigango somere buku yeke gusi. Karibu. Aba ebe sana. Tigango. Yega. Aba ebe so sana no ekerungo gya 22 kuendelea somere zetu buku. Bono. Ese kuzi oteba tigancha kere 21. Mosikane inua se inue aso komoiro ka Kristo. 22. Inua makungu moigwera basecha baino una muku igora mondene. 23. Na kyo mosacha no mutubo mokungu una Kristo aro mutubu kanisa.
ndara tirau 24 ngende 25 ntume 24 ngende 25 toyote abanga na ino basacha mwanche abakungu baino buna Kristo anchete kanisa ya ebuko yago ya naragwate musacha ino mutuwe kanisa yani wenyumba yes wenyumba naende nyasama yote naki anchamukao una Kristo anchete kanisa yeah no iwe bukutego tebeti wake omokungu tali waku omokungu lelige no gotaterere omokungu metage gogoita mutuko karati angore bono le swan ko boli okay omokungu angego goita ara goite within minutes na no mokungu angego gochwarera abana ara gochwarera abana in minutes in seconds so ebuko yago tebi wanche omokungu no mokungu agosi igon bukutego tebeti wako mokungu na anda senchera yogosika omokungu one of the thing na ndege koleta maskani negentege koro kusori na the moment you koro kimuka una bono ekerago sino kumwaka mokungu tagosika forever onye gutaita maskani in your life learn to say sorry and learn to appreciate your wife. 9 you must stop waka omokungu because omokungu tali mwana ogo chikoreke biseta bi because this is a grown up person you married. The only thing you can do is to try to guide and counsel. And you know there are some characters that you can never change, even if you try. No mubeke kono momo sunyunte. So, ebu mierieta na omosacha no motue. Lakini asita yo ogotebu omosacha ekoro motue igo koraki igo wako mokungu woseturgo teba sorry. Ya, na kinako boliriga no nyuo mete na ende mukao nale ange na ye gabu tomoboli so mukane chise chitari gotoka na se siminde bona chiro musacha tigarare chiro motwe nyumba okay jambo basire tiago konye konye omanyete buku omanyete buku ne buku nelingana na Nyasaye ebuku yatebire omokungu anzike nayo mwanje bukute nje mwanje so goikatora maskani go chasende iko gagwetanye bukukwanza kwerora goikamo gose elinda anzike ebukunera yateba azike bukutera teba kwanza lakini yazike mbogoli swali bwango taramukorana. Okay, short, just a minute, hold on. Studio is loaded. Abantu mari bateta so please allow me onye kwarura maoni we just exit because there are so many people here. There are so many people wants to join. Okay, good. Let's proceed. Also kapi mpaka kur backstage after kwarura maoni after kwa kolire kwa irane ligu kwa very satisfied. You just exit. You give other people the rest the time or follow from the backstage. Let's proceed. Ngori ko boli swali. Kajoy, Kajoy and mute your mic. Oh, Papa. Yes. Kajoy. Antivirus. Kubwa. Kubwa, bono Kajoy kwani osenkwane? Ara kwane. Ya kwana mungu wetero udandekiria. Uyo baba. Uyo Yesu. Yes. Bono. Soire trakomba kwani mwensi ngatibuwa yire bandi buwa. Abandi faya siyo tindi kumubwata biyase network. Timitira network ya ire. Nayo bwata mama jo. Antivirus ya loud and clear. Ebinte birende bitati dirigo tembi javire.
Kwana bono twakoigure. Kwana ndokoigwete baba. Ya ende ya bire. Bona ndibira jibade ngugu agwa kuiga. Yani okomogosa atairura ligoso. Muzeto kuiga gezigize nyombe ego durumkana. Mukungu tari kwa kundo chwa sama irwe bukuga bwa mangana yo gwa kutigara kitokoro cyarari de kare ga kitabatari. Ebuku ego debanga kugwa nyoliro bukugu kwene ligedeki. Oni gedeki kirenda nande ige tigisa gie kona tu ateba nota alinga tukolinde. Watego mukungu yegendo kiamana yani oni buku kare ko todebinga kukwa nyoliro mukungu kwa nyoli degentekia. Bano nimanyete. Ego te una omukungu amo omwake ego te banga bamito moro kara litintera tindo onge moro kara litintera tibo ai ku te gata oake omwana ndazi kumwaka ata kwa isi okumujutiga tu akero wako mukungu na benga kwa nyombe yago bwaga chetabu wanga kuyole bisikisa kukoruta isi Ega bana. Ya tukanire waigure uko saja n'umutumu akorengana buna Yesu Kristare umutubekani wekanisa na ga bono ga no kiri ibona ronku bwa kiri ari maswali nari kukori enari ngiko kompiutari ngecho na waigurwa bono ngoko mentra nari ngina kugochoka kuna kero mutaja ari motuwe nyomba aro motu lakini dalige tikisa avocado de kwa matunda au tio moti ana kana ikomo kungu muanche asema bosa ndonsiale moro karali inde kinani mumanyete iboro yugo nyasara. Okay bono kajoin na arure kuruega asia singo itamuchengo na igure mukane ka gochoka chigwarana kana soire bolere ago gochoka chigwarana usago choka no echanga bono ngo chukota matirende bono tigago chukumwabusa buya mate ya tiende pole binte byo gukora igeso go ikomo gose na rera manyige tekenekebe para no kale gochoka chiabo chigwaitika puwe jira idondo yeta ya orete bona gente kukupiga tukakegende tajugwa umuntu okinipa kabana tutabe example ika yani jiganda kuburi araku kwanda kumzayo kararaba into vinde machini iveke na soti kati bona mukungu tia kile chigwara na chipie chicho gweta tayo kumwaka that is not a solution ananya ole nkonda una imfugo itaba kunganya na ando chikuni kuingana oye bete andrea si untanjo nere na bonde ni tayari na kingandi virus ya kwa vivere ndani yani just okay joy waikire mukungu umuskaine sana lakini bono muntu uri gukurama utamugose titagukora tagukira bono umete to guchikomata yate baba rende omukwane ngora abakungu bagusi naenda baisika bagusi abachusi bakonyomu nonye bukuge bateba tari gwakwa utamugose ti nonye umete ukomochute tari ukomwaka ukomochuti ne kitana gwakisira bwibere lindo manyene ligoso gukora elinde mukure na nere roje ngora kore na kino mumanyikanya sana rumwirigete sana ebuku bateba ngeke ikonye jedoli mikinde izo hayiga twansi ndoli gukina aje nyeke uzaje kai konye tuli weke ya mutasi hafu to tatara idue Ay tigamos Kajoi bona abumbi yase ali omukungu bono lika ndagosira omwana obande
ekiagero musache to gwekei nene na mutubwe nyombo bwento kora kire gento na kesere aya antivirus na boga antivirus kuburi kiga ko kera sa yuise ko konya tali ubwata tipa ko tebanga le to mukubwa gororo kiga aji ni without you I can make Wana kora musaje ndo kule kinyorande mukungu ndo kule kinyorande bako tebanga bono mukungu yo kule leto musaje ali ndabana no bako tebanga leto mukungu abale aziregeza mwamale mu yato no inue moro yani enuguta no me tiene que dieta Wow. Yes. Okay. Bono na Kajoi nimeshukuru sana na ende bono komanta kitonde nera kwana baba yao na ende rero na nasore gurubu nasore mana go kire sana mubwata mangana maya yoko semia bono nimeshukuru bono na bongora tamake ndaso abandi barasoa yes egende kinda ngerari to komera numero belio ama swali haya nayo boli kwe baba yao anakuwa swali baba yao nabwateri swali aitage keje moyoka yes baba yao okay nakiboire studio yao bia to were bia ngobori papa antivirus moina ali ma tengo rogo itu bono ngakyo kora ko eto yingo mosaje tari ko kwena moina ali ngoro ko bwatu tingo muta ya umetari no ugali no busito koligira kibone to go chari live ora we come serious sí what kanyasa kara mene go Rusia go Rusia sana obe na Rusia tena ngote abaiga gosaba yani gosaba maabera te go cost kwatanga you are sorry te go cost anything garoma te kera go akoriri go so nabo bwente abana basa abagusina abakongusana go admit lakini go avoid yani necessary ko endo ma to monto yo tamo te na ba igete que manda ba que ve como tú hago nya go keren na go se te ama go so ma ta go nya bara como gungo hago kuri kiranse kere genta be que tense record yo un ataro jira kinya be que te na ba go so ma ri lakini kama tenga que entonces go acorda na to te be sorry lakini ko te ba sorry go se dieta sorry na tengi una marieta ya are simbo na anda na hago sorry be binte binge ya kina tenga kero montonya kwa go sire na ndo jenge na kwa bwate mistake debio monto nga ya na go sire ga ngabere amangana imwakora mwasoro agendo tenga antfaira sia go tonga ina moina lingora go jo bwatu pake sa dio tenga sibie binto sibie andi koroje ya kone digo yitayo baba yao mbiyo go kwana lakini mbiyo go saba mabera lakini abakungu ba squeeze umete no le batae kina baba that's why bano kwana rego bano abutu anyo mini tia to kwane abutu wati family tia to kwane ndo to nyometa juice ga abakungu abakuikoba gose ekero kwa mugosire na liago tigeta bya bwatembe ekero gujakati ati bano kwa gosa kwa chiko mata bya sorry baby sijui nini egende kini ga kubwatiriri ale te chindo batebe njometeri kwa goserete bon lakini omote byaje kwekwe ago twale discipline nyo kera kwa nyoru go chai anyoru ko igoro murango ako igoro kwa makoru na bomwe na kata baigo ya lakini rende kera go akujago gukore ribobe na mate ko se kwa nyoru kwa rura kwa ro ko nganto murango anga injetata tinko nyorwa ninja saa 9 gali mwana ngocha umukungu nero taje saa 9 jetali na nyoru je bwana ngocha na jiba saa 10 jisa gutaka ngocha injetali na nyoru umukungu nero anyorwe kwanya korara isiko tata tinko na kese ngocha kimbwata mwana jisa jiko
Notaba nyoro mokungu oche botukasi ange kuigorero kwebera lyo tukobugima bakako. Mwane gose Mwago. Mwane ya tarinje. Ora. Rakibota. Mwane. Torarora. Nyoro li momo kungu oyoro che gabo okoma togonyero kira. Just a minute. Por nyomba ko siomere tikuredi sawa tena. Vera wisco gabo tindiko igora. Andi kebera okoira nanse. Noroche ekro weko kwa beri mokungu inu moja mwasa ba mabera mogo saba mabera bono weko mokungu arana arago tesa lakini motoro omotindi na antivirus omonto ko somukaya weko igoro geite na ofensa tisa. Just a minute. Kaka sungura ngo kwa nare. Aya nesa ujo manyete okoranga. Ogo kwana igase ngincho kororo kare kuitu nyumba. Ya. Tiana agir mokane. Mueverería que me da Ara eso va tione mea. No, antivirus. Antivirus. Akora no na basacha bari akere ba kunywa maru. Okonyoro mutata kanya weto kinga. Mwana muntu tayo kubugie kere na ikiro. Lakini gago ikoro onwani gune kunu. No no no. Imbaro. Tora sa basacha bandi. Abo no weto. Ya, imbaro. Just a minute. Duncan, how are you? I'm very good, huh? Yes, karibu asesho. Asante sana. Antivirus na kololi. Biamono baba. Yo baba. Yana hawa kwani mwezi biamole mwezi. Biamono. Antivirus tiyo kutonga ine njero ko watu nande kwamenya kuchevi na gume. Obaite, omanyete tiako tabi. Kolino gwagiti. Lakini ile live ngobo ile bobe. Aba subati abango bwete bobe. Tinta que digo comment, mano tigan. Okay. Kerubo. Okay. Yes. Again, Tonargo Tevanga, it doesn't cost you anything to say sorry. It doesn't cost you anything, even a minute. Just saying sorry. It means that you respect yourself than any other person. Yes. And charity begins at home. Togo chaka koba, togo chaka utako monda ate besori asole. Wanya weka eliete elindi because of kurwa somo nu raisi. Mostly abasacha abakusi. Let me just use abasacha abakusi because I'm also one of them. Ntewe kuna abasacha abakusi. Ntali raisi ora nyoro musacha mukusi abatewa. So maybe you nere no ebontao. Lakini musacha mukusi olio so baterere twaru anesigisero anewa abogere. Ntali raisi onyole kabatewa sorry. Lakini we need to learn this. Whatever sort of time kwaru sugwerongi kwa beke sigati. No, it doesn't matter ngore. Na boko teba story onye kwago seru na boko teba story because you want to cut that conversation even short you set type kills onye cut even short so that the next time make a mochi kujadiliana kero mu tempers chera ni rense onye wale na ki we get a konye get kero ko damage during that time. Because again rekwira na umuntu munya muira ni kabirgo sigata to musacha mugusibu na ari ne tempers chiri igoro akanyoro chafiro umuntu manya. So instead of you doing that, just say sorry, walk away if you can,
then ira na baadaye mumanya go settle that problem down warali batekero go chaka ekero chimuno mukungu ale igora ali nayo igora ali one of you is mad usumesi mole mad because mogo kombite mwenzi rasi moyo mage bense onye kwariro mukungu ali igora chitegesara komana ayibuno musache wato bango autimamu ira nanse ekei kabo muliri during that moment because moko gendera koba igoro mwenzi ngosali mole ebintu andi munyolonye moraba bana bali side yenu kuswali sense moyo they are watching or they are listening. So instead of those embarrassments, moko asabana, just say sorry. Mangana you are cool down. When you just say sorry, again, unarudia unajifikiria sana then kwanyora at the end of the day kwanyora buna moiranira nyiramo mwa solve that problem namangana abire buya igobona buna into basacha bagusi tigatola ni this whatever sorry tona lubuni sigati kwa bekerwa no it is just a calm way of a responsible man. It doesn't matter the person who has wronged you, so you just say sorry. Nade indeed muna neli yatali bwati kinu kutachi process was it sentence that long sentence no. It is just a word and a very simple word. So let's learn like we Kisii Men to whatever sorry. Lakini abasibati mbali bago provoke mpaka kwa rabuno oko mwako mulimi lakini riende gaki ntuwe itera. Abasacha barabu amasacha onde bwensi asabeta abasacha bobati tembas no enchi abo musacha tikore neli musacha kabere gatata kurigere liga ito. Ara smoke agotiye. Sorry. Tadi basacha buka babwate temba sina buku kazina makini nayo bwate temba lijuka likumunguza mpaka basako kamuki abakungu abagusi nabo babwate tempa sire ko bakungu tali abakungu abake enambe nyingi n'abakungu bakorwana enambe nyingi tutebe abagusi abakungu tali raisi abagusi gakitra ababekerera abagusi nambe nyingi tali bakorwana njengo randishika bere chikurwani abasacha bandi but I've never watched a Kisii woman fighting uchiwo umusacha I have never seen maybe later but I've never seen that kuratiga oyo uri kuruta chitego komoteo konge bintu bune jirani ngaikwane ndaza kuimuka ndude bune Noroche kaka sungura I watched that clip nkaroro muswati ya tetona naki igare ngikoro kibuna nerengwe defend yale but in the real sense musacho yale ko muikanga igare gutagotama umusacho yale koro ki it's kind of a drama they had egero musacho yakore ki awo boyo bwati intention yoko mwaka umusacho ya cool down warali umusacha aka act like a responsible man abwata he just pulled his heart together akabona let me man up because if I'm going to take an action I will spoil everything warali it's kind of like atewete sorry direct akakwana akaira ni ngoranse egere bintu biri bikakora bikakea ni ngakiyo bakacha kwikanasa if they start later bakakwane when you kiyo ya babwate kiyo those skills they had bakasettle that problem. So omukungu ali achete madam Welina I just listened to that clip at that na nchiga alenge kukora those dramas egero musacho ulita abasoko muaka lakini in the real sense inside her abwato obworo bunge yani like obwoba so maybe no chakora that story nabokala musacho yuga akete no muntu maneno kwato bongo kwaye lakini aleko bamuna musacho nde bwensi uramu myokera aleko myikero musacho uri buna aleko mo provoke igo amumyokera mwakoro yego seba chake kwa nagali maybe naboyo mali gocha boito akwe useba beta name you cannot know you understand so since that man manned up akaratiga let me just try to calm down because one touch toko yukotoka ndigoro 20 ngosa tolebi so that's how we are supposed to handle issues like we Kisii Men we say any other man out there you gonto sikumya kerebi manya nayo muswati nayo nayenga igoko chikomya karabu nabono tetikuru adi mugako naye abune kwa bere likono nkolisi yerere mono so you should learn how to clear everything when kerebi to bire danger kwaro libinte bingo sale kabire rodanga chinchero kwera nabobya yoto osoke tiko monto yiga kunya kuwaga kubwa kwira na ni mwenzi you have such to let's learn to say sorry it is a very simple word. my brother. Thank you. Pingana na no musacho atuwena to musacho goito ina tali morongi
Okay, just a minute. Leonida Stargal, you are very but I'll give you Stargal, please, just 1 minute. Let me say this. Let me say this, guys. Eshoye kubakira sembeo ntubuate abantu bateni ne eshoye the pillars of this show. Actually, thank you so much. As bali bagenda to work on internet, we were proposing to install a powerful internet. Mwese kuri chisagete ndere yandu usiembeo. Chisagete ndere yandu usiembeo na nikarudi tena. So we are struggling with internet, but God willing, tutapata good internet. If you want to support us, whatever little you have, kuna namba ya mpesa tobegete nsabu 0700169444. We are also targeting some machines, just studio powerful machines. Tutataka si studio powerful, etuare background india, etuare bench na mesa asto for discussions. So when you nyara to support, send us something small, 1,000, 500, 10,000, 100,000, depending in Jerenya sai, agosi seneti. Let me give Stargal imwe some 1 to 3 minutes. Then from there, Michael, Lenita be patient kidogo. Kerubo, just a minute. No, kwa. Naye. Sawa, selivaga. Kirembu jamona so mjadala na ena kaugire gurupu mwino comments yo montekera kwanire alieva uira na comments mwino yaliko kakasunguro ya soma yako na ndesi kirini o kana biko bwate topic nyenda se topic yale. Yes. Yes. Kaya my brother. Eli wate chinu kutai sana tege tege ororo sana hono eli kiro monta ko nyara ko kwana na kiro monta na kere ko litwara libera se bikoba bia etari ogo force ko kwana yani hata kama hujafanya kitu be ready kuteba sorry na go sire neba to go setiten baadaye na boko teba no, even if I have said sorry it was not my fault ama si mimi nilikosa ama umeniwekelea it was your mistake, lakini nateba sorry to cut the story short. Sorry kiro monta yetu are most men una bagusimwa ate baba seje bita bagusi they are so romantic none kera ari gukwega okonyora na magosi guse message yo muisi onde na ndo gotebire ndi uko na kuiro monugoro na bakwira no gotebire nde sorry nonya na kubuli tingu bole tisobobe ama gisingo bekera nda batacha bita bagusi they are so romantic nande bare so apologetic ngwa barama kwenda bora kini abantu bagoteba sorry abatukoro kwa bakungu etonge bisikali ng'ombe utaije kiki uzaja gote sorry kwa manya kumubona sorry for yourself genda tabinyo kwa sorry jinse chi oberete ongomo suko o bakire oberete bakaibo wanu museje rera gote sorry o mako mote sorry for yourself go segenda tabinyo kwa sorry acha iro rera gote sorry na editele na kiria maybe omusaje onde sorry na moire birundo mambita gocha konte au kuigwa gote na kipore rende ukolimera ne koti yae gochigeita mate pore rende okogenda nandu gukogendera kwiro monugoro mago tena na kia sagane karibona ngugwa kande to iguna gote bipore ono ase konkorera gosonda gwake witurike gorikiane igo abato gote bugusori ntu ire tuto mostria abaswati saba sacha baito ni ntu totally ready wa accept yete historia kero mutawa sorry matebi na sawa sorry na nchasi alina biamabe na yo inyo kogendere endiga riri kogere yagendera go self friendship yagendera ntu ale no incho omondo ntu anchete kwebera ligu yes pasibati ntu anchete go pembelezo ne konte bisoli no leo nugo seli lingu kwana kende na nyora umete paga kiraisi sana kubutora lakini kero monte kunya bataba soli ngwe kole wake sana na kika kasungura na anchete kuira nise enyi koteba soli ya moyo kuira nise yani ne bato goteba direct na bongo na bona lingi kugo gonte ukwana nkire bono nkurigere libono ngotebi na iguri ine nchere ya mabado na akorire kina admitiri amagosane ekeronda arore ngo persist turuane na bonko gotebirio kana na kirende pole tiga yuere sorry nonye tugo jitwanye bekera rende kurumega rende pole tiga yuere imama yes turani goteba pole kati ya basacha na basubati twensi ntobwata magoso lakini mostly ya basubati ntobwata magoso turabo mupa
Gocha goteba pole gaki kwanza nje kwanere buna nje mbona na nalire riete ri omwaka oyo nari na nalire goteba pole singintu ye situation ya mfosiri lakini gorumega yani no ngita nare gwitu na mama chikonga kana turi goteba no pole ndamurigere bo riete ri kurwo munwa ne ri ankongerete lakini sai nari narorire na ne riete giteri ororo na nderi giya na nderi koro kyo bwanjani na how mature you are kero goteba sorry ebe nkwagosa ebe togo seti konyo kuroche ngokora idiore no monto ochire igoro na tomo gosereti motebi sorry amangana yuga kwera raisi no nyoge chiri nkora ya yime akuira nansi mwabere veyemo ogote ipole bono na bagukweresa nse njira yobu yabaka mumirane ngonkwa abasacha baitu bagusia okoboko nko batebi kudos batebi bravo bagendera igo umuntu ekera tateba sorry don't force someone to tell you sorry njira nerara bf omanya ogotebiri sorry nekera arange mutike nechike ngakia kuiranirira chubanto bonsi ntubwekaire engakinera gocha kuiranirira even if it will take centuries ache kuira nago tena akasungura gakige ntungire nago korete ngakigete lakini na amanyete na neri gosa ria renge pole asenga kiyo na ria manyire na neri gosa ria renge igo don't expect immediately so muntu mwakora idi agotebi sorry immediately no ai mutige bunare oyo konyara gukwana oyo tanyare gukwana mutige nere bunare rende buna bagusibate igo na irabaga karinda okoboka bakusibaitu nafitiga basibati bonsi na baiseke nonde bwensi umuntu okinire onde bwensi ore in a relationship anda ala ni gento kyo goteba pole kurwa somo nwa nara yinabo atasante seribaga oyo koyutiga. Thank you so much. Yes, Karubo, welcome. Thank you so much. Before nyonge sikuwa nataka kuingia kwa show, lakini sometimes let people know how to let people mind what they talk. Juu kuna watu wengine wanaongea vitu zingine hapa ama wana give some comments which make some people to left kwa group yetu. So before mtu aongee, let that person think twice before aongee. Juu watu wengi wameanza ku left actually. Soon hata mimi naweza left juu some people are commenting shit which is not good. Alafu to add on what others have said actually, sorry is a how many letter word? Sorry ni jina ndogo sana but sorry has a lot of meaning. So jina kusema jina sorry means a lot. Sababu this sorry, maybe you had an argument na maybe tusema mmoja nyi wote mmepanda juu, lazima mmoja arudi chini aseme sorry. Kiagere kerogoteba sorry, it doesn't cost you anything. At the end of the day, by saying that small word utakuwa umeokolea vitu mingi sana. So like antivirus, unajua kuna mtu amekuja akaongea antivirus akatoka and yeye ndio nilikuwa nataka kuongelelea sana. That's why nasema before someone speaks something, think twice. Because this is our show. Yes. Hii ni show yetu, lazima tuko huko. Tusipokuwa huko nani ni kaka Sungura pekee utabaki hapo? Ama lazima mashabiki pia tuko huko. Sasa wenye tulikuwa kuuliza maswali wameenda missing sababu ya kamtu kamoja, lakini siwezi taja jina. So antivirus mali yako ni kushua anani watch, acha ajue that actually mwanaume anaweza jirudisha chini just to say sorry. Kuna wanaume wengine usema sorry and by saying that sorry it doesn't cost you anything. Uwezi kufa kwa kusema jina sorry ama uwezi kufa kwa kusema jina asanti. Just say that, solve problems. Na mwanamke si punching bag. Nilisikia vile na anasema wanawake wanamuogopa. Yes. Sasa kama bibi yako akikuogopa kaka kwa nyumba, mtaelewana aje kwa nyumba? Haifai hivyo actually. Acha ajue mwanamke pia anafaa kupewa heshima kake hata kama ni kidogo. Unajua wanaume wengi wako na ego. Kuna ego fulani wanaume wanakuanga nayo. Ila anasema nikisema sorry nitaonekana mjinga. Uwezi onekana mjinga. Vile Dan kana alisema hapo, uwezi
tukubeke rusigati juu ya kusema jina sorry. Actually, let's learn to say sorry where it is necessary. Yeah. Tinda rokalista kuzo kwenye Swahili ngire raga emetima kambale kuji. Hajaonekana hapa kwa studio leo, nowhere. Actually na atembea kwa studio, nilikuwa naumwa na meno, nilienda kung'olewa meno, so nasikia yani vile sisikii, but nimejaribu at least. Okay, pole pole. Leo watu wamejaribu wengi, unapata backstage iko full. Lakini nimeona Mwamugusi, kuna watu wa Mwamugusi leo ndio wamestream kwa nini yetu sana. Yeah, nawaonanga huko, nakimbianga huko after nimemaliza yetu, juu yao inakanga for a long time, nachungulia kidogo, wachunguliaji. Asante. Anyway, Thank you so much. jikoni ali Yes. Wacha niende jikoni nitengeneze chakula yangu soft nikule, juu naona wao wamepika hiyo mchele. Siwezi kula mchele saa hii na hiyo nyama yao. Sawa. Ndangirika lista cha koli na muzaba ngiyenda murangiri yangu muringo. By the way, we have 4 minutes to finish. Wacha tupatafuta mahali yako. Sawa, jina achira yuko tukovia. Thank you. Okay. Divina Ratemo, asante sana. Felista Siomari, Mayaka Joffrey, Wakwani Rebuya, Salomo Nyuoki, asante sana. Felistas Omari, I see you on the comment level. Rogers Matoka, asante. Mwingine hapa anasemaje? Jeffan Cheli Prince, asante, I see you. Stacy Mura, Elise, thank you so much. Mwingine hapa Kale ni Mugaka, asante. Stella Kerubo, thank you so much, I see you on the comment level. Lilian Kerubo, thank you so much. Honorable Ian, asante, nimeona ujumbe wako hapa. Mwingine hapa ni nani hapa? There's so many comments here. So many comments. Vena Mura, so many. Dolvin Kerandi, thank you so much. Mwingine hapa ni nani huyu? Najaribu kuangalia comment zenu hapa. So that James Yondigi, asante. Ben Christopher, thank you. Nimekuona kwa comments hapa, asante sana. Mwingine hapa ni nani huyu? Anajiita SS. Thank you so much. Josh Ondieki, Margaret Nyang'au, I can see you on the comments level. Mwingine hapa ngolintara atura gas comment ya anajiita Monterosi. Monterosi, asante. Christine Nyamweya, thank you so much. Ogenche Moses, thank you so much. Ninakuona kwa comments hapa. Okay. Wow, those are some of the comments na nyingi sana. Situmalize show, ni saa 5 hapa. Kalista went missing. Kurwa USA Michigan, niko ndani baba yao mwenyewe. Biamono asobo semia boino, be blessed abundantly. Yakuru kwa Evans Onyango, Eric Obiri, Kurwa United States of America, ensemo ya Michigan, niko ndani baba yao wenyewe, karibu sana. Nimeona ujumbe wako hapa. By the way, abantu bali batokonyete some donations hapa, Jedata Bundles, God bless you so much. We are planning kuweka internet. Kuna watu wametusupport hapa, we are targeting 23,000 chia wifi. And remember, ntubate project, ntubate WhatsApp group ne project yoko kugura a camera and some other things. Ntubate members igari tayari bachakire kuru their donations. God bless you. Fans ni numu achagitege ntekiga mugantebinga kakasungura. Ntubate gento gaiga. So tukanzija show nje nkababune moderator gaiga na enderende buno monto kuru guidelines on how we should go about this thing. So if you want to join us for the support, kindly please, you feel welcome. You can text me inbox so that to comment us a WhatsApp group so that you join us in this journey. If you're willing to support us, you're free. And you can M-Pesa vile unaweza kutumia Wave so that we talk. 07 00 16
9444 07 00 16 94 44. Send us your lead donation. 100, 500, 1000, 5000, 10,000. Onye show yako ko kirinande kwa nyol robo semia. Just bless us with anything, and we will really appreciate so that show ye enyare kogendera. We have the pillars of this show. Abantu mbali batendete show ye every single day. Wako make sure nga internet iko sawa, wako make sure software iko sawa, wako make sure nga camera ichire sawa, wako make sure nga microphone sauti iko sawa. I really thank you so much. Wanaongozwa na kikosi akuru kwa echi ya Lady Kalista tokumuruka Bishop na echi ya Lady, so yeye ndiye anaongoza hicho kikosi. God bless you guys for the good work, and really njenkurara maambi kana tebukaka jibando lisieji maambio cha kesho. God bless you so much, na Mungu azidi kubariki sana. Haya, so nataka nimlete kwa screen aongee jambo moja tusie kesho. Guys, good evening. Where were you? Wacha tu, hata sitaki kuongea online. Yes, let's proceed. Nataka tu kuomba nimalize. May we pray? Okay, let's pray. Everlasting Master above, we come on to this moment. We thank you, we glorify your name, Lord. Father, thank you for the good voices you have given us. You have shared a lot, and may we do it according to your will. Be with us now and forever, for this is my humble prayer. In Jesus' name I pray. Amen. See you tomorrow, guys. Have a blessed night. Wow, good night, guys. Good night, everyone.